Oh, Deputy Chief Minister, baru lokal MLA nang nina po juai wang kumno. Kini PPP ke? Kini politics ke? Bani olah, bani obot. Tak tahu kipin kita mau apa ya olah. Ka politics ke jongki ke David tang ke election. Ka David tang kata kabansong apa sekretariat Nrengi ni sautu ya ka politics ha ka jimut ka shisha ka jongka ka politics ka thau shapang ka ka por o Michael Curtis habo batai shapang ka politics wong kumno wong politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised and controlled. Kata ka politics kumno la patay, kumno la yo ya kata kapor, kumno la pinan kam ya kata kapor, but kumno la te la kam ya kata kapor. The purpose for which it is used, kumno la pinan kam ya kata kapor, ya kata kapor. The manner in which decisions are made, kumno la shimigi rai ki bapon, hagani ka ri ka jeng. The factors which influence the decision, the making of the decision. Kaya kita lagi berperlangi bangin similaray. Katakan ka por, katakan ka politics, kabaka points of the People Party, kasnoto, ban ka yad, ban pensnoto, ya upat ba. Upat ba uli bantip kumnula sandur ya ka por. Dahil upat ba uli bantaban sandur ya ka por. Kumno ban pinan kami ka por, ya ka por bala sandur, dahil ban pinan kami ng tagaray kapar, kapit kapyang, kasyong sok syong syan, kakiyo kayo kakot, kachiyata, yagipat ba, kadaypet nagamta, upat ba ala sandur ya ka por. Klem jit MLA, yaw MLA Joy, yaw MLA Nartiang, bakin yalay pinay spa, yalay kukipat ba. La jini ki bagin syagri upai ba, bagin yada upai ba, omni bagin kini kam na upai ba. Kata kali kapor, kapagyaban snowto, kum ki pai ba, kibaga boys of the People Party, kam yalpin snowto. Henry kemaang ngenma ban penbor. Wat hadiin mangilap Trey Shitom, wat hadiin mangilap bin snowto, lalu pai ba udang jid ke NPP ngemla le EUM. Tang ba, kumbang orang meneh, pimla ban bam, apa fipam ruti ban tak makon ne tak jam baru arlian. Lada fila jit, hadian mengingat peni, kamlang kabadai bu pat ba, on community pat baga PPP kanuan pelajar ki, nagi jie, banigi kam bamsap, banigi kam lepor, jong kani ke sarkar MDA, kau ki pat ba, balengi mi imentan. Para bami imentah don kita kiraang mengilek politics namar kim snowto kamot iyo kata ka politics. Oh hapan hitai school yung MLA juga jawai, pag yung MLA juga nartiang bagan tip ka ka politics. Lala kim pat snowto ngakloy bangai private tuition office jongaru bagan snowto syapang ka politics.